جشن خجسته دولت و ملت 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری ترکستان و رویداد مهم مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات دیوم نیروی آبی برق راغون که آن به سنه 9 سپتامبر سال روان معین شده است مبارک باشد هموطنان عزیز. به همین مناسبت در تالار کاخ فرهنگ با اقدام مقامات اجرایی حاکم دولت شهر جامعه تنتنوی با اشتراک اهل جماعتچی شهر دیاد پنجکن برگزار می‌گردد. حالا با گزارش ما در این باره توجه نمایید. ساکنان شهر دیاد پنجکن چون تمام مردم تاجیکستان صاحب استقلال جشنواره خجسته دولت و ملت 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با روحیه بلند خودشناسی و با جانبداری از سیاست سازنده اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن استقبال گرفتند. با این مناسبت نمایندگان اهل جماعتچی شهر دیاد پنجکن در کاخ فرهنگ جمع آمدند. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه آزادمان وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت تمامی ساکنان شهر و دهات پنجکن را و مناسبت جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم و همه ساکنان شهر و دهات پنجکن خانه آبادی سربلندی تمنا میکنم بگذار وطن ما تاجیکستان آباد باشد گلگل شکوفان باشد. عید استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای همه مبارک باشد. مومن رئیس جمهور آمده کلام کنم امروز ما در سنه تاریخی قرار داریم 28 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رو در شهر پنجکن قید فرستادیم. من از نام خودم تمام شهروندان شهر پنجکن جمعیت دولت آمده را با خالصی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. در تالار کاخ فرهنگ نیز که دانه آرا یافته بود اندیشه و تمنیات جالب بیان شدند علاقمند به صاحب استقلالی کشور. السلام علیکم همدیاران عزیز، من مشاور شعبه معارفی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن شرافت برآورده می‌باشم. من امروز همه همدیاران خود را و عید 28مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان از نام همه کارمندان شعبه معارف تبریک و تهنیت گفته با آنها پیش از همه سلامتی، عمر دراز، سعادتمندی، پیروزی آرزومندم. من مراد سیدعلیف حاضر نفخه‌خور معلم سابق معلمی مکتبی میانه رقم 30 امروز ما در این تالاری بر هوا نشسته با دقت به صحنه می نگریم و زیبایی صحنه را دیده به بحث می آییم چون که 9 سپتامبر روز استقلالیت جمهوری است. برای همان در این روز همه اهل شهر را از نام ویتران های مهنتی شهر پنجکن از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. با آنها عمری دراز میخواهم بگذار آنها سالهای سال زنده و سلامت باشند و به نفع جمعیت در آینده هم کار کنند و دست دعا برداشته به جوانان یک راه سفید یک بخت نکو بخشند که آنها به مثل این پدران شهرتمند همیخیل وفادار و نسبت وطن جانسپار باشند. در وقت پیشبینی شده جامعه تنتنوی بخشیده با 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با وارد نمودن پرچم دولتی آغاز یافت. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به تالار درآورده شود. همدیاران عزیز، حاضرین اکرامی، جماعت تنتنوی را بخشیده به تجلیل جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گشوده گفته
اعلام نمایم. در جمهوری تانتنوی امروزکی بخشیده و تجدید جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سردار ریاست حفظی محیط زیست ولایت محترم نعمت‌الله تیمورجان اشتراک می‌نمایند. حالا با کمال احترام سخن را به نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سردار ریاست حفظی محیط زیست ولایت محترم نعمت‌الله تیمورجان می‌دهم. مرحمت. هموطنان عزیز، فرارسی یکی از صحنه‌های مهم تاریخی ملت 28 سالگی جشن مبارک استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را به کل مردم سربلند ولایت صمیمانه مبارکباد گفته به همگان خانه آباد، تنسیت و بالید خاطری و در راه سازندگی بنیادکاری وطن عزیز دستاورد و موفقیت‌ها آرزو می‌نمایم. استقلالیت نشان هویت، تحکیم دولتداری، بزرگترین نعمت و باشکوه‌ترین جشن ملت، سرچشمه افتخار هر شهروند، زمینه‌ساز رشد، تکامل و پایدیوار قوی وحدت و یگانگی میباشد. از توسط صاحب استقلالی وطن محبوبمان ما در تحکیم دولت و دولتداری خویش زمینه‌های بی‌اعتماد داشته راهی برپا کردن جامعه‌های دموکراتیک، حقوق بنیاد و دنیوی را پیش گرفتیم. باعث تاکید است که در دوران استقلالیت دولتی تحت راهبری خیراتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکستان همچون جزوی جدا نشونده و کامل حقوق جامعه جهانی در دایره سیاست موفقانه خارجی خود با اکثر کشورهای عالم رابطه دیپلماتی را برآورد که این روابط و منفعت مردم مملکت ثمره‌های نیک به بار آورد. جهتی در عمل تطبیق نمودن دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت بنیاد و از نوسازی نزدیک 7000 انشاءات گوناگون و نقشه گرفته شدند که تطبیق عملی آن باعث آبادی و پیشرفت و شکوفایی بیشتری شهر و ناحیه می‌گردد. ما از آن افتخار می‌کنیم که سالهای 2019 سالهای 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام و این تدبیر عامل مهم به عملگردانی تلاش‌های حکومت مملکت آبادی تاجیکستان صاحب استقلال و حل مسائل
иҷтимоӣ аҳолӣ шуда истодааст. имсол дар остонаи таҷлили санаи ҳумоюни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба якчанд шаҳру ноҳияҳои вилоят сурат гирифт, ки дар доираи он иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла марказҳои саломатӣ, мактабу кӯдакистон, корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ, парчаму нишон, қасру боғҳои фарҳангӣ ва биноҳои маъмурии мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, ба ин восита бар пешрафту шукуфоии вилоят қадамҳои тоза гузошта шуданд. бовар дорам, ки мардуми бонангу номуз ва соҳибмаърифати вилоят барои таҳкими дастовардҳои даврони истиқлолияти давлатӣ минбаъд низ сайю талош намуда дар раванди бунёдкориву созандагӣ пешрафт ва ободии ватани маҳбубамон саҳми арзанда мегузоранд. бо чунин таманниёт бори дигар ҷашни бошукӯҳи миллат рӯзи истиқлолияти давлатиро самимона табрик гуфта ба хонадони мардуми диёр ободии осоиш ва файзу баракат орзу менамоям. ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муборак, ҳамдиёрони азиз. ҳамдиёрони азиз, барои мардуми хушбахту соҳибиқбол ва сарбаланди кишвари соҳибистиқлоли мо беҳтарин ва муқаддастарин ҷашни истиқлолият тантанаи бахту саодат фаро расид. бо тамониёт ва орзуҳои беҳтарин ҳамдиёрони азизи гиромиро бо муносибати 28-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон самимона муборакбод мегӯям. ҳамчунин ба шумо иштирокчиёни ҷамоати ботантана як хушхабари барои мардуми кишварамон муҳимтаринро мерасонам. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳукумати мамлакат ба созмони ЮНЕСКО дар бораи барои хати саноҳии таърихӣ ворид намудани 5500-солагии шаҳри бостонии Саратро пешниҳод намуда буд. шӯрои иҷлосии созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои таҳсилот, илм ва фарҳанг дар иҷлосии 26 аз 7 августи соли 2019 ба шӯрои иҷроия пешниҳод намуд, ки 4 пешниҳоди баррасишудаи давлатҳои аъзо дар бораи санаҳои таърихиро ба рӯйхати чорабиниҳое ворид намояд, ки созмони ЮНЕСКО метавонад дар соли 2020-2021 дар он иштирок намояд. аз ҷумла пешниҳод дар бораи 5500-солагии шаҳри Саратни Бостони мақбул дониста шуд. шуморо бо ин рӯйдоди барои миллати тоҷик муҳимтарин ситтам муборакбод мегӯям. ҷашни истиқлолият барои мардуми мо аз қадим соҳибдавлату тамаддунсози мо барои созандагони ватани армонии пешрафта бо суннатҳо ва услуби хоси давлатдорию давлатсозӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳтарин неъмат, сарчашмаи ифтихор, падидаи воқеан фараҳбахшу гуворо ва сарнавиштсоз аст. сарвари маҳбуби давлатамон моҳияти бузурги истиқлолиятро барои мардуми тоҷик чунин маънидод карданд. маҳз истиқлолият имконият фароҳам овард, ки мардуми Тоҷикистон тақдири худро ба даст гирифта роҳи пешрафи минбаъда ва сарнавишти ояндаи сарзамини аҷдодии хешро мустақилона интихоб намояд. ба ин маънӣ истиқлолият неъмати бебаҳо, мояи ифтихор, манбаи худшиносӣ, сарчашмаи нерӯбахш ва омили бунёди таҳкиму тақвияти пояҳои давлатдории миллӣ мо мебошад. 28 сол муқаддам 9 сентябри соли 1991 халқи тоҷик ба ордии делинаи худ истиқлолияти давлатӣ расид ва марҳилаи нави давлатдориашро оғоз кард. дар ин давра мардуми тоҷик бо роҳбарии пешвои тавонои худ пояҳои давлатдориро гузоштаву таҳким бахшида корҳои ободонии созандагиро вусъат дода ҳадафҳои стратегии истиқлолияти энергетикии мамлакат барондан аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноаткунонии бозорати мамлакатро суботкорона ва бо муваффақият дар амал татбиқ менамоям. бунёди нергоҳи барқии оби ровон ва ба хонадони ҳар кадоми мо равшании гармӣ овардани чархии аввалини он сохта ба истифода додани нақлҳои истиқлол, шаҳристон, босозии шоҳроҳи айни Панҷакент ва аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфтани водии Зарафшон ва Панҷакент кашидани ходи баландшиддати барқии 220 киловатта ва истеҳсоли маҳсулот оғоз намудан ва минбаъд бо иқтидори пурра ба кор кардани корхонаи муштараки Зарафшон бо суръати баланд рушд кардани соҳаи саноат, кишоварзӣ, маориф, тиб, фарҳанг самараи дурахшони истиқлолият мебошад.
дар ин давра соҳаи сохтмону босозии шаҳру деҳот ва ҷабҳаи бузурги созандагӣ табдил ёфт. Дар ҳудуди шаҳр ва деҳот садҳои иншооти таъйиноти иҷтимоии фарҳангӣ қомат рост карданд. Мардум барои худ хонаи дори зебои замонавӣ бунёд намуданд, шаҳру деҳот обод, кӯчаҳо чароғону нурборон гардиданд ва Панҷакай ба яке аз марказҳои калони маъмурӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии мамлакатамон табдил ёфт. аз шуои офтоби истиқлолият рӯзгори мо мазмуну таровати тоза пайдо намуд. маросиму маъракаҳо камхар, сатҳи зиндагии мардум баланд, файзу баракати ҳар хонадон зиёд гардид. имрӯзҳо ба муносибати ҷашнҳои фархундии миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1500-солагии шаҳри Саради Бостонӣ корҳои созандагӣ ободонӣ бо суръат идома доранд. мувофиқи нақша чорабиниҳои ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳр бунёди 405 бинои иншооти ҷашнӣ аз ҷумла аз ҳисоби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суд ва шаҳри Панҷакент сохтмони 22 иншооти ҷашнӣ бо муваффақият идома дорад. истиқлолият муқаддастарину азизтарин неъмати зиндагӣ, пойдевори давлати озод, рамзи шарофу номуси ватандорӣ, кафолати хонаи ободу сари баланд ва нерӯи таконбахши ҳаёти ҳаррӯзаи мо мебошад. бо шарофати соҳиби истиқлолӣ ва сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ мавқеи худро пайдо намуд. иқтидомҳои сарвари давлат боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст. пас месазад ки ҳар яки мо аз сиёсати хирадмандонаву дурандешонаи ҳомии истиқлол ва сулҳу ваҳдат президенти кишварамон бо шукргузорӣ ифтихор ҷонибдорӣ намоем ва барои шукуфоии ватанамон саю талош варзем. бо камоли шодмону ифтихормандӣ хурду бузургу сарзамини озоду соҳибихтиёрамон бори дигар бо ҷашни фархундии муқаддаси истиқлолият муборакбод гуфта ба ҳар кадоми шумо тамсиятӣ, фирӯзмандӣ, иқболи баланду барори кор орзу мекунам. иди истиқлолият ба ҳар яки шумо муборак бошад. чун анъана баъди маросими расмӣ ба гурӯҳи калони пешқадамони идораи ташкилотҳои мухталиф сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр супорида шуд. дар асоси қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 3 сентябри 2019 таҳти рақами 531 мирзо ҳомидзод диловар раиси шаҳри Панҷакент барои хизматҳои арзанда дар соҳаҳои иқтисодии ҷумҳурӣ, иқтисоди фаъолона, дафтари даққатӣ ва муносибати 28-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон сарбор мешавад. раиси шаҳр ислом исофиев Mahmudzoda Olimjon Hamza, Sardoya Do'sti agenti nazorat davlati moliyaviy va moliyaviy korrupsiya vazirligi direktori. Farzoda Mansur Bobo, Sardori sho'bi nazorat korxonasi dohiliy dar shahri Panjakent. Mutaxassis peshbari sho'bi umumiy nazorat va moliyaviy xalqaro dasturi raisi shahr. Esamiyon Ahmad Fayzullah, raisi jamoat devodi Chino. Shodudush Monza, raisi jamoat devodi Chin. Turtay Berkin, raisi jamoat devodi Khalifa Hasan. Talabet Olimjon Valixonovich, muovin raisi jamoat devodi Amondara. Prezident Oblokul, rais şöyle sohbetleri can ve mekan şartlarında Boboy Öktam Azizkoloviç, Rohbari Musiki Ansambı Kırma Varak. Prezident Oblokul, Sarkari Cami Doğru Batık Mazlum Sevgi Mustafa. Ehliyetleri şube ehliyet demokrasi mazlum şartları. İkram ve zarnigo, omuzgori muhakkik tahkikatı yomi rakamı sili. İki bu yakub, mahkuri cennet savunmayı çoğu şabakayı batı Panjakent. Tanzimleri korkunun dağıtı faaliyet hocaki
منزل کمونالی مشارکت زیراتوی خولینگو و ادرازبود جماعت دیوت خلیفه حسن فایزی و افسحیدین سویفتور انفرادی جماعت دیوت یوری شریف زوکیر سویفتور انفرادی جماعت دیوت یوری خلیف دیوتین متخصص امورچی جماعت دیوت لویت شرالی اعضای خوجگی دیخونی به نام خوجی خالبوی استان سویچی رئیس تشکیل سوبیخلوک جماعت دیوتی لویت شرالی جمعید و سیورا خودم علمی پایگاه بزرگناسی پنجکین سرات کریم نجیبولو سردار دسته زود عملی ادامجویی بودی زرافشان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از دلار برآورده شود. برنامه ادبی موسیقی که از طرف اهل فرهنگ بخشیده به 28 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان جالب و رنگین آماده شده بود، برای ادامه اشتراکچیان اینجا آمد فرح و شادی بیشتر بخشید. سلام ای مردمی باننگ و عمری این دیار. السلام ای نور استقلال و فیض بیشمار. با صداقت در سخن بهر وطن برخاستیم. السلام ای هم نوای و هم فضای و هم دیار. مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، همه شما را به تنتنه‌های جشن بزرگ ملت 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش میگوییم. مایه افتخار و سرفرازی است که جشن بزرگ تاریخی 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و ثبات کشور محبوبمان تاجیکستان عزیز تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شکوه و شهامت بالا استقبال میگیریم. زیرا استقلال سرچشمه مظفریت و عامل اساسی ملت است. تاجیکستان ملک آزادم، کشوری پرفیض و آبادم. جشن استقلال داری تو، من ز استقبال دلشادم. عید آزادی مبارک باد، فیض و آبادی مبارک باد. صبح فردایت درخشان است، پرچمی بختت پرافشان است. با سرود و با نشان تو مردمت فیروز دوران است. عید آزادی مبارک باد، فیض و آبادی مبارک باد. حاضرین عزیز، در این لحظه های فرح بخش
برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکت را بخشیده به 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. مرحبا.
وحدت پرستی ورزش حیاتی سالی ورزش عالمی هستی
چشم
ندانستم دل آزاره که هرگز دیده بر مردم نیندازد دل آزاره که هرگز دیده بر مردم نیندازد دستانی مردمش دردی نجا کردم ندانستم دستانی مردمش دردی نجا کردم ندانستم برای جانی من آن شد خمم افتاده در کویش دقیقا خانه در کوی بلا کردم ندانستم و هر بگانه باشد خوی او از آشنا بهتر و آن بگانه خود را آشنا کردم ندانستم و آن بگانه خود را آشنا کردم ندانستم گرفتم آن سری زلفو کشیدم صد گرفتاره بعد از تیغش خود را مبتلا کردم ندانستم هلالی پیش آمشر سارم زین حکایت ها دقیقی بقایت ماجرا کردم ندانستم دقیقی بقایت ماجرا کردم ندانستم و یاری بی وفا عمره وفا کردم ندانستم و امیدی جفا بر
جنین ما و تو گلهای وزین انا ما و تو مثال هم دیگر گاهی رسیم انا ما و تو مثال هم دیگر گاهی رسیم گرده چکن سب میتا قامتی دل جوی تو را گرده چکن سب میتا قامتی دل جوی تو را بی ناز و مای نازنین خم خمی ابروی تو را بی ناز و مای نازنین خم خمی ابروی تو را
کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون کشتای من رقصاتون رقصای بی بهاتون آسینا چر گردونید مرم با آسیناتون مرم با آسیناتون آسینا چر گردونید مرم با آسیناتون مرم با آسیناتون
من مبارک استقلالت پیدا نشود در این زمین تمثالت همراه امام علی رحمان سرجم ما سعی کنیم و بشود احوالت خجسته باشد اقبال تاجیک با پروازی نوین شهبان تاجیک گر استقلالش استقبال دارد همایون با استقلال تاجیک زنده باد تاجیکستانی مستقل و آزاد و آباد پاینده باد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بار دیگر جشن بزرگ ملت 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز برای اشتراکتان تشکر سلامت و سربلند باشید همینطور ساکنان شهر دیار پنجکن جشنواره خجسته دولت ملت 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با شکرگزاری از فضای صلح و وحدت با جانبدار اساسی سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان استقبال گرفتند. جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باشد هموطنان عزیز. برنامه برای شما از جریان استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان میاد مقامات اسماعیل جان خالق و شاهحسین سالیف آماده و پیشکش نمودند. بار دیگر 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باشد هموطنان عزیز.